Abo nang kha tabuk democracy kiri kha media pojant to tabu godi media ang thangka o chini democracy ne fourth pillar amo to breaking jak no so amte he situation na chung tabuk tongoi tongo abon bagai chung para rogo tongnai rongna bote agule tongnai rogo agule tongnai bor rongna bo chung sahor ro je tabuk bo jora tong khonor phai chung bai oro join khai pai di protest khai bo ugrobadi hinja ba sini ta reaction to of course borok ni jabo ugrobadi ko mane borok abo nayo je chungna instigate khaine ni borok chungna amte sakang ka chinor reaction ang khanai borok abo ni intention by ugrobadi term na use khayo ngaka den borok buinibis kango chungno chin borok chungna amte hai word instigative word kaise use khajan ka definitely chin borok ni khorsa police ne se bo amte what use khai ka borok khorsa police ne kaise ding sirnai choba ni bagai ko chogo ja dulung khai tongnai bongno ki je police person mon ki ugrobadi ba kono title rida mano ba rimaya na amon bagi kono action na ro wan song of course jeng abono condemn khayo je borok je word chini bagai use khaimani abor borok na bo sab authority ka chini bagai amte ke use khaine chung chini rights no oro chung access khai aboni bisingo bo chung saka je boro bengali script be sinamo chonai boro bengali script be simane je boro romance script be sinamo chonai borok no bo a option mar nai kintu government no arbitrary attitude nai di boro chung no bengali script na simi no forcefully impose khaine thangi tong boro ni statement newspaper ro nuk bai khana students rong na tu bomte haike boro ni statement ong kho je boro romance script be sine boro na against FIR law chung jane ne bo ground boro FIR lodge khainai bomte attitude amo chung tabu democracy ora tongoi tong nakin nazi government te andaro ang tini amte ke feel ngo chung tini India democracy wa tongoi tong ma hai amte attitude nai amte hai democracy ni bagai chini borok India be marging ya tini je situation this is not the first time that borok chini bagai amte hai ke decision chini sako decision amte ke forcefully impose khai tongmani boro daily bama chini bagai amte ke just one arbitrary decision impose khai tong thangi tongo kai chung abono mani ma thango bakha bathare chung ekdin ya chung daily ma thei tong boro chung no amte situation khiklai tonai ton kha tasingo CM sarun no go gero khale ka ar ko